Me machi na me mo akwa ban fambra Adom TV so ene Nnawotwi nyame Adom ya san be hia o se yetumi de Ghana man eto baby a me ne wo nyina betumi abomoden aboa mana afa ne ntampefra na insensem bebre na aba Nnawotwi mu enim se ko parliament MPP MPs NDC MPs omu nyina no omu ntumi ntina fie ho yenya omododo no mfanye eye o man adwuma also omoye o parliament o adenti na banasa ya na nsem no edoso Nnawotwi we ya monso yenim se Ghana Education Service can say headmistress or West African Senior High School was on shemfa na adwuma nto because if he say omoye hwehwemu ehu se teacher allowance and some allowances be enye compulsory no mame no treating say compulsory akura wontumi antua no na ye omotwe na so enti onfa na adwuma nto na grad for ebe mo be kan sembe bre se dabi ye hwe ne ekwa dia enya dia esese mame no de na adwuma to office ne oye no eye awofo ankasa omoyi omu se free senior high school enam se implementation enko yi no na the challenges be bre aba nintino e se omohwe no mama no etoa so eno nsem so ebetu dwa na eno anso ye koda sore ya na nsem bubruja ye mame Cecilia Abenada Pao ye works sanitation minister abetu dwa se ne house helps bia na nkomo ye adwuma ne fie ho 118-year-old ne 30-year-old be omo ede omo nsa bone sikem afasika sombo 1 million America $4 no omo ye no mu ohwenso 300,000 euros nso yesika omo afa ohwe Ghana cedis mo yese eno no eye ne yam tudin cedis ne bebre na etumi abanasa yesaka court document no eno no ekasai yebehwe na ye de atudwa ema wonso wetumi ehunu bi na ye bisase ye be den na ma o man Ghana kra etumi afa ne ntampefra ensama yete abetumi anase ye nyina ye de yadwen edisi so abetumi ama o man Ghana akonanim no enene ye sinkonya ye ba be discuss ye hu se kwan ben ye fa so betumi ama nioma koyi na saa sika dodo nyina kra no e wo se da obi dem emra no kasen ewo ho MPs no nso denti eno muntumi ntina fie ho sansense nyina ye nsama ye de besi edwa betudwa me ne wo ye besi ndwa ho na ya kire adwen se ne ye ya betumi ama o man Ghana akọ nanim ye frame Samuel Kojo Brace me gina me producers anemo camera for sound for nyina team dodo no me gina amwanemu na mama akọ abada wase se odu afidie na to ha oba behwe ye we eye Nnawotwi edwumedi a yedi no Adom TV etwa no ho so e wa sempa 94.7 FM yeda se waba onim se dan nyina ye ne o enedi dwumem wadwenkyere no ehia ye okọ social media Facebook Adom TV je wadwenkyere no ho mehwe na mafa na makan ma obi anso ehu won so ne awokyere e won nsema ye nsa ka ehu ye kọ ne abatew ye ba nsem ni na no ye de begu ho one yentena